Jotono na lamsogo friends ong nironi bagai tini government job rok tobai phaijak tei verification document verification khayang hangke nirok exam sima asoya haironi notification rok tobai bo phaijak nirok skill test roni bagai date rok beshi time kri haini date rok haini update rok bo tobai phaijak hangke nirok video no paithak jora nagi tonglai ti tini na update belai khani important ngai je government job rok qualify wngjak rok ni bagai tei job naitugui tongnai roni bagai bo belai khe important nang tini na update dongnai private job naitugui tongnai roni bagai bo important nang tongnai tani hongke daily na update video go che phone ni roni bagai important update tobai phaige ani bagai je phone ni rong naigani ta koro laidi video no je masok share khaili di katal kongke subscribe khaigi tonglai di am haike ni rok daily update mangai tongani bagai ni rong no ang samani tongo sekang thangnayo daily na update video go short notification ke ang ni rong no Sofed ni bakhak tei ke hi phunugui rong mani afrong ke qualification rong ni rok apron nuglia ani bagai tabong ke jeng full notification ke nagi nalaisinai qualification post ni bumung rok bo tei qualification rok bo salary rok joto full ke nagi nalaisinai hingke ni rok thangnayo bo nugui paijak apro short ke hingke pari jeng tabo bono nagi nalaisinai recruitment advertisement tabo notification Sofed ni tei ke telangjak mani 21st February 2025 ni siming start khlaijak la hamo hingke tabo 11 month ni bagai haike ba 6 month haike ba 11 month ni bagai contractual basis ke telangjak nai mono apply khaiga ni bagai qualification rok tei post rok jeng pono nalaisinai post ni bumung kha assistant engineer retire omke je retire wngjak ngai tongnai rok khoroksa vacancy khlaimanai vacancy asuk jona tongnai omo wngkha contractual basis ke telangjak nai qualification ke retire je khlaijak sakri state ni je kuno job khlaiye yakarjak pension rok majak ngui tongha hingke eligible ngai qualification ke BE civil ni hangke khlaimanai the experience of 5 years ni post ni je assistant engineer ni go khlaijak hangke 5 বছর ni experience tong hangke khlaimanai contractual basis ke salary rok man ro rojangnai contractual basis ke jitlangjak mani ba salary wngkha 40,000 age 62 ni tola angani nangnai department ingke Tripura Tourism Development Corporation Limited ngai second number o tongo junior architect onge khoroksa vacancy UR joto apply khaigi manai S fanu joto khlai manai apply khaigani bagai UR angke joto no khlai mau essential qualification degree architect from a recognized university and having valid registration from Council of Architecture qualification architecture ngani nangnai registration khlaijak ngani nangnai architecture ni o aike khlaimanai eligible experience ngka je 1 year experience tongui tangnai rokno hingke prefer rojangai 30,000 per month salary 40 years ni tola ngani nangnai age limit aike khlaimanai 3 number o tongo junior engineer electrical ni go khoroksa vacancy UR ni go ngai essential qualification BTech haika BT electrical ni go ngani nangnai qualification haike eligible ngai minimum 2 years experience tongani nangnai salary 30,000 age limit same tongnai 40 years jora 4 number ongkha junior engineer mechanical lo khoroksa UR BE qualification BE haika ba BTech mechanical ni go te tongnai rok khlaimanai 2 years ni experience tongani nangnai 30,000 per month salary 40 years or apply khaimanai 5 number accountant UR khoroksa essential qualification ke je commerce student graduate chong khlaijak commerce ni go khlaijak ke khlaimanai experience 3 years ngani nangnai je kuno related field ni go khlaijak government department ni go haike private ni go khlaijak hangke prefer rojangnai knowledge rok ongkha tally MS office account omhaironi related tongha hangke experience ni go janai
25,000 per month salary tei 40 years jora apply khaimanai 6 number inko office assistant UR ni khoroksa graduate engani nangnai boni loge computer certificate bo tongani nangnai oro angke joton apply khaigei manai simple graduation khlaijak ngai tongnai ro experience 3 year working experience engani nangnai 16,500 per month salary 40 years jora apply khaimanai age ni angka pegaisa tongo 7 number ro lead java developer angke UR ni khoroksa essential qualification BE BTech computer science or electronics of MCA or above omhai qualification ke khlaimanai per month salary angka 48,820 rupees 40 years jora apply khaimanai department angke office of the superintendent of police o jagago department nai 8 number angke center administrator women nigo khoroksa UR nai law degree haikeba master of social work qualification ngai tongnai rok khlaimanai 5 year experience ngani nangnai 21,630 rupees per month salary te 40 years jora joton same no tongnai age nigo angke department angka one stop center USC gomoti orja ongnai 9 number nigo angke case worker women ni total vacancy 2 jona UR ni khoroksa ST nigo khoroksa law degree haikeba master degree master of social work qualification ngai tongnai rok khlaimanai 13,953 rupees per month salary 40 years jora apply khaimanai department inke one stop center USC gomoti ongnai 10 number nigo angke psychosocial counselor UR ni khoroksa qualification a graduate degree in social work clinical psychology ngani nangnai 3 years ni experience tongani nangnai per month salary angke 12,106 rupees 40 years jora apply khaimanai department same no tongnai 11 number nigo angke office assistant with computer knowledge UR ni khoroksa simple graduation ngui tongnai ro apply khaimanai boni loge computer diploma certificate tongani nangnai haikeba IT certificate tongnai ro khlaimanai computer nigo salary angke 16,453 rupees per month salary ngai 40 years jora apply khaimanai department same no tongnai one stop center ro 12 number nigo angke multipurpose staff ni total milegai 3 jona vacancy UR ni khoroksa SC ni khoroksa ST ni khoroksa any person who is literate jeporia ngai tongnai rogwe apply khaimanai je cook ni ko knowledge tong hangken khlaimanai salary angke 7,286 rupees 40 years jora apply khaimanai amongke boroi roksimi ni apply khaimanai cook ni bagai 30 number nigo angke center administration orobo boroi khoroksan khaimanai UR ni khoroksa law degree ngani nangnai te master of social work ngani nang qualification ke khlaimanai at least 5 year experience tongani nangnai 21,630 rupees per month salary te 40 years jora apply khaimanai one stop center ro nangnai Sipahijala district go 14 number nigo angke case worker women khoroksa UR ni gongnai law degree haikeba master of social work ngani nangnai qualification haike khlaimanai per month salary angka 13,953 rupees te 40 years jora apply khaimanai same department nangnai one stop center UCS or USC Sipahijala wangnai tegaisa angke 15 number nigo multi-purpose helper women nigo angke UR ni khoroksa any person who is literate angke jeta bok mami sungui tongmanai rok angke haikeba helper nigo manai bori khoroksa angke khlaimanai 7,286 rupees per month salary te 40 years jora angke apply khaimanai term and condition no sangnai leng tabo 11 month ni bagai hinti simroni dong samani 11 month haikeba 6 month haikeba 11 month ni bagai khlaimanai contractual basis ke te boni pore ni performance ni bising te extend rogo khlaijangnai apply khaigani bagai fee angke 236 rupees GST sohoke mar hornai Google Pay te haikeba nok jekunu
online tui payment send khaigani bagai mar hornai account number 1507200100003166 oro jago account number mar honai account no rohormani pore bono screenshot naragdi aikhe je somoyo verification ngai afro telangai ma phunungnai hayake nirok verification pro phunungma yang hangke verify ingya khanai haini bagai belaike dorkar nango je taw nirok payment khai hangke bono naragai tongdi print out khaigi naragai tong hangke belaike janai ingke amo Sofed ni bukak teke notification boni last date tebese sago 21 February 2025 ni siming start khlaijagai asang ni siming start khlaijang mani tei 3rd March 2025 ni 5:30 PM jora online apply khlai manai boni last date asuk jora tongnai ingke nirok eligible ngai rok joto apply khlai manai hari te next update rok nai nileni tei tama tongbo herong te kaisa nironi bagai belai khe nangkuk mani omo hai update nirona ang je phafrona important update tobai phaigi phunugani bagai try khaigo haini bagai daily na update video no nirok takoro laidi verification rok klayang hangke exam maroya khanai Sofed ni tuitabo verification document verification khayang hangke exam maroya khanai te interview rok maroya khanai omo haini update. This is for general information to all that candidates apply for the following posts are requested to get their original document verified as per the following schedule in the office of the undersigned. It may also be noted that without such verification, no candidate will be allowed to appear for aptitude test interview to be scheduled later. Nirok tau verify khayang hangke verification khayang hangke document verification khayang hangke exam rok ma aso yakhanai te interview rok ma aso yakhanai haini bagai document telangai verify ma khainai verification ma khlainai document original lang thangai office je tabok bor ma khlainai chungbo hairong ni lobu nalinai post ni bumung rongka computer operator under College of Veterinary Sciences Science and Animal Husbandry or jagani je tabok apply khainai ro computer operator ni go under ke College of Veterinary Science and Animal Husbandry omo post ni go apply khainai ro ke token number tabo 09/2023-224 om haije token number ni rone mangmani asuk ni siming last number digit no sasinai 1100 asuk jora tongui tongnai rong ke 24 February 2025 verification mark laginai time angka 10 AM ni siming 5 PM jorangnai jaga thai Sofed headquarter ITI Indranagar Agartala near Gomoti diary 799006 o jaga go thangai maklainai Sofed ni headquarter Indranagar maklaiginai ingke takte second number tongo office support staff department ni under rongke TIDC RN number of advertise number te item number 8 token number of jet nagi naidi ingke te date 25 February 2025 ni 10 AM ni siming 5 PM jorang nai same ne jaga thayo verification mark lagi nai 3 number ongke office assistant under department ingke IG DC project item number 3 token number je nagi naidi 27 February 2025 ni 10 AM ni sing 5 PM jora verification mark lagi nai document original lang thangai 4 number ongka data entry operator under department ingke IGM hospital je khaini ro data entry ni operator ni go post no apply khainai ro token number naidi te 28 February 2025 verification mark lagi nai Sofed headquarter Indranagar Agartala or jaga ko thangai 5 number ni go angke multitasking staff MTS department angke fisheries department je apply khainai ro
hingke 1 March 2025 ni 10 AM ni siming 5 PM jora office time o apro ma khlai ni 1 tarik somoyo department jaga thai verification khlaigani bagi semna tongnai je trade notification or tongmani thungno kaisa jagon ma khlainai hingke jang 6 number ni no nalifinai computer operator under department agriculture and farmer welfare department ni go item number 25 tei token number rojak noidi token number omono nirok miligei naigei 3 March 2025 o ma khlaigi nai 7 number ni gongke office assistant under ke EESIS o department o item number 4 tei nirok ni roll number naidi token number aikhe je last digit no sanai 01 ni siming 150 asuk jora angui tongnai rongke 4 March 2025 ni somoyo ma khlaigi nai time rok naidi 10 AM ni siming 5 PM jora tei 151 ni siming 297 ni simingke token number je angui tongnai rongke 5 tarik March 2025 o ma khlaigi nai hingke tei document rok toma matlang thangnai naidi bring all the photocopies of necessary document along with original copies for verification filing of showing original and other necessary document lead to rejection of candidate nirani document original telangi ma thangnai photocopies rok telangi ma thangnai verification khlaigani bagai haike reject rok bo khlai rojanai document nangmani telangya hingke engya khanai procedure of online generated acknowledgement issue at the time of submission of application and without this no candidate shall be allowed to appear in the document verification nirongni je apply khaifro acknowledgement slip nokhormani bono butlangi ma thangnai aike verification khlaiyani pro ayake ngya khanai hingke nirok video je masak share khailedi je saimia ko tongnai rok nero saima gani engtheng the next update nalifinai result ni bagai thangnai video ga angni rokno jotoro roi rojak afane taboke te kaisa notification katalke nokor phimani no result sarok mani no phunukfinai Sofed for entrepreneurship society for entrepreneurship development Sofed agartala neti kete waisa result sarok jakmani among katal sarok jakmani no naini result of written examination for the post of junior engineer civil engineer holder degree holder jetabok thangnayo written exam rogui paijak post ni bumung rongka junior engineer civil degree holder rokni te thangnayo apply khainai rok application number naidi tei bumung naidi result sarogui rojak written exam romani no hingke nirok video description no amono rolia hafana nirok kahake nailigi tabok hani bagai noni bumung tongde kride first number of Pritam Deborma mark obtaining ke 85 mark exam romani go 47.75 mark mala inke 2 number ni gongke Gaurav Roy 21 omake mark mamani written exam rogui nirona aste aste ang scroll kai tongo nirok nailedi nironi bumung haike video ni description o chaglia haini bagai ang nirona phungui malia apro APTF roi romalia khane inke Moheshwar Bomik Suros Debarma Subham Devnath Rasnadeep Sinha omhairok hingke je bumung application number of mili roi naidi Prosenjit Mozumdar 21.75 Vishal Debarma omhairok bumung naidi nironi je bumung tong hangke malai di haike office o thangai malai manai last hingke 110 jona asuk jora Subhadip Saha jora 27.75 asuk jora ne hingke next update nalifinai result ni no teosa nalifinai alka post ni no Sofed ni bukhaktei ne teosa amange te kaisa junior teising ni hingke degree holder ni bagai omongke diploma holder ni bagai Sofed ni no same junior engineer civil ni
application number rok naidi milirogoi tei bumung rok miliroi naidi Nilanjan Chen 83.75 Sapnadev Mojumdar 28.75 Akash Debna 21 bumung rok joto nailai nirok Suma Deborma je ST ni no chung nai thanglai sinai je bumung rok nongke Buban Deborma asuk jora no 35 number jora nirok screenshot khaina rok laidi nirok ni bumung tong hangke nirok nogoi manai Resma Deborma angje chini borong ni no bumung sai tongo Resma Deborma Prasanjit Deborma Dipesh Deborma Suma Deborma ke Rebecca Deborma Ilya Deborma Chongilal Debor Kaipeng Asit Kumar Yang Padma Bhushan Chakma Jessica Riang Boban Deborma Omorongke chini borong ni asu jara Santonu Chakma jara tin next nalipinai interview ni result rojak mani rogo sofaijak tonga apani sung tabo result on nailai thanglai granai Society for Entrepreneurship Sofed ni nete kaisia post ni bumung ke technical assistant civil under ke agriculture and farmer welfare department ni go written exam rojak te mark rok phunugoi rojak naidi first number ni Somit Deborma 26.25 Sandeep Dev 33.25 Suros Devnad Promit Deborma Pritam Devnad Rahul Devnad Sri Narayan Dev Bhuvan Deborma Subham Das Montu Ghosh Manik Deborma Tanoipal Jakir Deborma Arindam Sarkar okay asuk jora tongnai 32 number jora je exam rok ronai rok ni bagai written test exam rogoi nirok ni number phunukjang mani 23 24 je exam apply advertise nokhormani item number angke 1 angke te next nalipinai take interview ni bagai notice nokhormani notification Sofed ni nete kaisia haino amongke personal interview ni bagai ring horjangnai The personal interview for the following post will be held on 24 February 2025 ni siming 24 ni sing 25 February jorangnai office jaga thaingkha Sofed headquarter ITI road Indranagar Agartala for the eligible candidate list of which is attached here under jetabok personal interview ni bagai ring horjangnai junior engineer civil degree holder rok ni bagai interview ni horjangnai department inke Tripura Housing and Construction Board advertisement number naidi te item number naidi haike personal interview 24 February 2025 o interview najangnai reporting time 10:30 am ni siming 11 somoyo angke interview najangnai second number ni gongke junior engineer civil diploma holder ni bagai same department ono te advertisement number naidi haike item number naidi 15 nirok apply khaijang hangke interview ni bagai thangi rogoi mane thangi rolaidi 24 February 2025 ongnai biduno je masani rok share khaigani try khalidi tani hongke interview rok rogoi mana bagai je korok safane koro yakhe hangi rogoi mana bagai 3 number ni gongke technical assistant civil agriculture department ni gongnai advertisement number naidi te item number 1 24 February gongnai ekta somoy go reporting time 4 number ni gongke junior project fellow ni gongke forest resource division ongnai item number 13 25 February 2025 ni 10:30 am ni siming start khlai chanai reporting time
5 number ingke technical assistant MBB University nigo department. Item number 7 25 February. Reporting time 10:30 AM. Interview time ingke 11:30 AM. 6 number ingke translator Hindi nigo ingke information and cultural affairs ni. Item number 4 6 5 2 omorok joto ingke information and cultural affairs nigo. AC operator, light operator, digital content creator umorongke 25 February go ungine. All the eligible candidate listed below are hereby informed to appear before the interview board as per the above schedule. The other term and condition are mentioned below. Nironi tama document matlangnai naidi photocopies tlangai mathangnai verification khlaigani bagai je somoyo interview tabok telang najangnai afro verification bo khlaijangnai engke afro nironi document original log telangai mathangnai photocopy rog telangai mathangnai hayake nirok reject ongbi phane mangge ani bagai interview rogani phangpro document original telangai mathangnai acknowledgement slip rog telangai mathangnai nirok apply khaipro nirok apply khlaipro nino hayake oro jaga narakjak yakhanai tei interview bo najak romai yakhanai haini bagai nirok acknowledgement slip no je apply khaimani slip no tlangai mathangnai. Shortlisted candidate eligible je tabo shortlist candidate ngai rok je oro jaga tongmani item number omo hero hi tongmani hafane je tabo post ni bang junior engineer civil degree holder ni bagai hinke interview najangnai. Application ID hinke ID 42 last ni digit no ang sawo 42 tei bumungkha sasang sri nak UR ni tei 40 ang last ni digit no simini sago application number hinke 40 Bishodip Roy UR 162 Sayanton Nondi UR 177 Himadri Riang ST 84 Suros Deporma ST 127 Anantomok ST 76 Subambumik SC 191 Suman Holder SC 170 Nabajoti Das SC. Among the eligible interview go rogani bagai eligible rog ni bumung rok te kaisa angke junior engineer civil diploma holder roni bagai application ID number 01 Nilanjan Sen UR 64 Sayanton Nondi UR 69 Susanto Sarkar UR 48 Anantomok ST 10 Resma Devorma ST 19 Amas Munda ST. Taboke technical assistant civil under agriculture and farmer welfare department nigo interview rogani bagai je interview rogani bagai bumung list rok eligible engnai roni bumung rok. Application ID 141 Subham Devnath UR 23 Rahul Devnath UR 74 Arindam Sarkar UR 101 Banasri Naha UR 19 Pritam Devnath UR 97 Susanta Sarkar UR 52 Montu Ghosh UR 110 Parthabhumik UR 61 Tanoipal UR 24 Niri Nayan Dev UR 162 Nabanita Datta UR 80 Salanki Sarkar UR 59 Manik Devarma ST 18 Pramit Devarma ST 37 Bhuvan Devarma ST 01 Samir Devarma ST 70 Zakir Devarma ST
108 Surab Das SC 92 Sopon Chandra Das SC 79 Prasanjit Das SC Angke moke je eligible ngai roni bage angke nirok nagi nalai asang nirok na sakala angke video belai long thang sinai ani bage asok salia nirok bumang nagi nalai ke nirok ni bumang tong hangke interview o thangai prolagi di aike te kaisa angke jeng last ni no simi nalai sinai angke amno nirok no video description o roi sinai nirok che khagi nalai di tabo haike sala hangke belai long ngai thang sinai te bu video haini bage asok salia te be buskango kwangma update tong mani bage te fari next update no sang nai nalai sinai nirok no daily update video ang short notification ke si rogon hi phaimani hapan nirok no full notification ke roi roja te kaisa angke notification hai ni katal sok phaimani date extend rok mani Society for Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project TRESP STSC Corporation Building Second Number 4 Lake Chomini Agartala Omongke oroni bukhaktike notification okormani TRESP hi nokormani Post ni bumrok Specialist Fishery UR ni khoroksa Financial Management Specialist khoroksa UR Third number ningong Specialist Agriculture Horticulture khoroksa UR 4 number ningong Specialist Livestock UR khoroksa Date extend khlaijak 2nd March 2025 jara je date drop extend khlagi rojala angke angni rono thangnai ni video ko roi rojak TRESP hi roi rojak angke ni rok thangnai ni video no ya kongke tini ni update full ke buni rok sai ronai amongke full notification 23rd March 23rd February 2025 jara poni last date tongmani angke date drop extend khlagi rojak laha 2nd March 2025 jara post ni bumang te qualification rok nai di te simpro ni rono samani agriculture horticulture ni specialist or jaga ni go salary rok to tisingo nuya hapone tabonke salary rok nai di 1,50,000 jara per month salary aike ba 1.5 lakh salary post ni qualification unke post graduate degree ngani nangnai aike te MPhil PhD khlaijak ngai tong hangke eligible ngai 10 year ni experience ngani nangnai second number ngong ke specialist fishery 65 year jara deni age ngai tong nai ro khlai manai salary same no post graduate degree master degree ngani nangnai fisheries ni je subject ngai ro khlai manai 10 year ni experience tongani nangnai 3 number ni go specialist financial management ni go angke 65 years ni age tola ngani nangnai 1.5 lakh salary tongnai full time CMA ICA WA CA omahai qualification full time khlaijak hangke khlai manai hai keba master in CFA khlaijak ngai be khlai manai finance management omhai khlaijak ngai be khlai manai 10 year ni experience tongani nangnai te kaisa 4 number ni gongke specialist livestock ni go age limit chem na tongnai UR ni khoroksa vacancy joto je sani rong sai thangmani joto UR ni bagi mangne UR ke joto apply khaimaga khoroksa mangne vacancy 1.5 lakh salary tongnai qualification degree wngjak khlaijak ngani nangnai post graduate ngani nangnai te PhD in veterinary medicine qualification ngai tongnai rok khlai manai animal husbandry veterinary science MSc zoology omai subject ngai tong hangke khlai manai 10 year ni experience tongui tong hangke bu khlai manai amongke 10 year ni experience ok jakap ka tongani nangnai baita ingke kadi te next update nali fisinai video belai long oi tangan oke ni rona full notification ke siroi mani ba kaisa jaga ko mai ke roke belai video long oi tanggen ni rok ni roni bagai nang mai ke roi rogo tani hongke kaisa video no ni rok thung nugui maga bagai kaisa video ko ni rok thung information roi mani bagai video belai long oi tang pai te next nali nai Tripura State Cooperative Bank Ltd
result sarok mani thangnayo apply khaigui nirok joto clear khaibai paimani pore tak final result sarogui rojak ang nirokno thangnani video aikhe nirok video thangnani video go naina ledi tinini video go no ang roi rojak video no orjago je result sarok mani no joto roi rojak tongo pdf rok nirok nugui manai post ni bumung rok kha assistant manager case kam general clerk MTS omo haironi post ni go joto sarogui roi rojak Tripura State Cooperative Bank ni hinje thangnayo apply khainai rok ingke patite next nalinai nironi bagui belai ki important belai ki nangmani amukte kaisa Tripura State Tripura University ni bukhak tike exam rogui tabok nironi roll number rok oro tongha ingke amono bo thangnayo nirokno video roi rojak nirok check khagi nailiti ege nironi roll number tongha ingke interview maro skill test maro nai nirok royang hangke lolis rok nokoriya khanai ani bagai belai ke dorkar nirok omhai skill test rogani bagai besi jora kare 23rd February 2025 or nirok skill test maroginai agesi merit list nokornai omongke merit list nokormani ya nironi roll number rok punukjagai rojak skill test ni bagai application number onai di te nirok boprok ma khlaina ingkhe di nirokno teisa date chapige 23 February 2025 tini ni somoyo thangui maronai time wngkha 10 am ni siming time chengjangnai ingkhe je list tongnai rok nirok jot thangui rogui manai nironi skill test o nirok confuse ongui maga tamano maronai MTS ni ba tamano maronai hingke nirok computer ni knowledge rok ma phunungnai computer test khai phana ma phunungnai hayake ba interview go swngjagui phana maga emo computer knowledge ni bagai MS Word ni bagai knowledge rok tong hangke chanai ni rok omhaike tai typing speed ni gobo tong hangke te next nalinai walk-in interview application from eligible candidates are invited to attend a walk-in interview for one post of program assistant field assistant under the ICAR NEH component sponsor project promotional activities of vegetable in NEH region in the Department of Horticulture College of Agriculture Tripura to be held on 27 February 2025 at 11 am at College of Agriculture Tripura walk-in interview rogani bagai College of Agriculture oro jagani toike sponsor khlaijak oro jago nirok walk-in interview rogui manai 27 February 2025 ni 11 am ni somoyo thangui College of Agriculture oro thangui interview maronai walk-in interview qualification ke BSc Agriculture Horticulture ngui tong hangke khlai manai te bioscience ngui stream najak hangke desirable qualification o 1 year experience project omhaini project related tong hangke khlai manai per month salary ingke 15,000 fixed salary manai age limit o nai hangke maximum age limit 37 years jora ngui tong hangke khlai manai te relaxation SC roni bagai tongnai ST roni bagai ingke nironi document original joto tlangi ma thangnai nironi amongke contractual basis ke tilangjak 11 month ni bagai te extend rok khlaijaknai zero nironi performance ni bisingtei gemone update asangni te next na lefinai admission notice amongke Norsinghor High Secondary English Medium School a CBSE affiliated Vidyajyoti School Norsinghor Bimangor or jagani Norsinghor High Secondary School English Medium ni bukhak tike notification okhormani or jagani admission ni bagai amongke CBSE bai chalokjak Vidyajyoti School Norsinghor Bimangor
oro jagani angke nirok oro nursery ni bagui cherai rokno phwrungnai hi tongnai rok KG1 KG2 omhai admission rok nagui manai 2025-26 ni bagui 27 February 2025 ni siming 4 March 2025 jora admission rok cholegui tongo সময় ইনখা 11টা ni siming 2টা jora aikhe khlai manai admission rok সময় rok no thangui follow khaidi aikhe admission agui manai te notice school ni notice board obo full ke detail rojak tongo or jaga thangui naidi admission ni criteria rok toma nangnai bo haironi bagui ipari ten next nalinai kormi chai amongke part time private job Tripura rogo khaigani bagui private job naitugui tongnai rok biti dugano samung khaigani bagui je khaigani interest tongnai rokke contact khlaidi 8787 861754 ro contact khlaidi ten next nai job vacancy sales and marketing staff required with by all district in Tripura call time office time naidi sales tei marketing staff ni bagui najangnai bike rok tong hang khlaimanai joto district ni khlaimanai angke brokno contact khlaidi khayani angke 9429692196 o contact khlaidi hai kwate kaisa 9863733044 o contact khlaidi te next asangne ingke tinina update asangnai nirok channel ba jefron krwngdi tonglaidi omai ke support ogui tonglaidi nirok daily ni update video go important update ok nugui manai private job te government job joto notification kaisa jago ne nugui manai ang nirok ni bagai jefron saitogo important update toboi faigani bagai admit card nokhormani katal job nokhorui tongmani result sarokmani omai ni update dok daily ni update video go nang nirok ni bagai toboi faige jefrona angni oni bagi important update no tobai fege ani bagi nirok daily na update video no jefrona nailedi tel like khaidi share khaidi omai kan bukhara busranga nirokna daily roi tongani bagi okay tinin update asang snai jotona hambai